srednjem veku. Njegova ličnost i njegov rad bili su vekovima izvor srpske kulture. Savina legenda i Savino delo ostaće najizvišenije što nam se rađalo kroz tamu vekova na gorkom tlu Balkana, da na svojim zracima iz prošlosti uvek obasjava. Pozdravljam sve prisutne, naše nastavnike, roditelje, naše dragi goste i učenike naše škole. Na samom početku pozivam pomoćnika, direktora škole, nastavnika Ivana Kostića da nam se obrati.